Amasangi mong arang che shulam isa lamdrampa akodi abadongba Jisu Krista kyangdo aningse ko atichi amala jare alacha zidda dina dike ade hiba bekyachi isa tikera Rangpi pastor Lirise Baptist litolana ako mayang dara aranya asangdashi aramayana abadongba Jisu Krista yuse arangche ashibalongdi kadanga muanong ako ngu kyoro yale Chenye hiba masanya mong abadongba mabanong shulam katoi amanye ko shulana shilang na ro pamyaro kadoi abadongba Jisu Krista yu ngichonong shulam tangki dangnang na magya madamba bala ngiyaro nara apamde kanyang re pekyaki kya isalam dramba abadongba Jisu Krista yu kado isana ngichonong magapnong ade hiba bekya abadongba Jisu Krista yu se arangche Tigira malong kadunau kishiki sikadu kureba manga Jisu ilasila roba since Jesus came into my heart hiba ki kuna abadong bakyang aning sejanong bekya countu jare. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which all I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. There's a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart, and the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart. Floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Abadongba Jisu Krista ningse kichara ko ayuchira apam zongrang bana ala mawajang ade hiba bekya dina digeba ningliba bekya apam isa dongde yu chora pastor Rangpi abikyang hiba pulpit kakujejare 안녕 여자 사랑바라 주라 Jisu Krista amasashna lichecho sandi nyabam kadoi iba masaku kambo giroko sarang baningla apamde Jisu Krista mai salam chomachire
zita amalang na dige ko adi dizala sarang bara troba ko abya mayina kadashila lang nororo le mathe ko na ashibalong roradina mathe yale sarang bara chana isabam amuwanong arang che nguya le ko sarang ba chai sab na along dio bono sarang ba yukado machang dai den akudi azirashang pekha akadla singi wara ki ko khadu charo ko je ki kagat ahila isa sangdam re ki kagat ahila zelem azirdi ni ki jamatelem je ko isa abam azirdi khatwa no gor arnamina I chano ko khila lit chano ba lang na nong kyanang du iola rora arasa adala isa reverend pastor ko this is a reverend CP abbi karonong ko irne ki je lit cha jong ko hidade hilapam radi namina akoradi na jaba ki chanong ko hechba ki na isa de yo ba jan nang ye cha likang isa akangla mamme mi du jing chonong ma apa tu sma jing chonong ko ki na yo re Rang ba a cho mang shang be kya la za kan cho nong la yang chi ra a tro amani ngu chi la long bi ra di a tro trong chen ma la za shi ba long le Jani Rati Na Tu Jing Cho Nong Yin Ro Mi Kya Asa Aban Ku Kang So Ko Na Ya Cha Li Ka Ma Me Mi Tu Jing Cho Nong Trong Shen Na La Gyamong Katu Ali Miku Kaluno Long Lam Kati Zayong Lam Wano Awatung Bang Mo No Yong La Ize Nong Sa Serang Bang Mo sarang baning se ki chara ko yuchur dia bum sarang bana boachang iba nyangnya ina yochi choroi iba nyangnya ina sarang ba yukadu isa de changdang ba yunacham turna sarang bana moachaba ata ko au kadu sarna sarang ba yo chongi sarang ba de lunglam na ko sarang ba trabala ata ko au kadu ko de chana sarang bara amuanong ko hataba amuanong gitsara Shang aro nung shang lami kada zaba amuwanong zero zaning da ina pekha ki ga kyo na chang da nyre shomang ashibalong ro radina ngicho ko sarang bana mowa chaba ata ko auna sarang ba de na zade ko sarang bara yo cho mangi de ko Jesu Krista amuwanong abishana mutso ko akang likang la generation curse shang aro nung shang ko isa shang choge chola ba ning da isana shomangi choko ajego chingilang yo chongira muwanong diringda ina yukha khadu changdangire ajego sabna tangkidana na iba bekha ki go sarang bara yunginong ba madoza lakilina matesore
shomalang isa sarang bana isang yepam maybe akangla lura khadu khadu yo bachale ko hachama lura sana khuna choge chola khailiro achaning da shomalang sarang bana isa kang lura khadu amathe sana lura khadu yo bachale ko hachama lura sana hachama lura khurana tu choge chola ko khaina ngitsaradi kang sarang bara yo choge chola khanung liro achaning da isana changdano hila ashibalung adena chinge ade hina ambayo ba ashibalung kare ngitsara trung machangna ashibalung ro ambayo ding achingze ba ashibalung la zeradi kara lile hila kara kari transportation ko namina chungcha ku ashibalung maro che ba karlinung ko le kara azardi school ko namaro che balinung ko le magana kara government duty kuna maro che balinung ko le lab cho phamaning baba di namaro che ko lenung ko le ta tusa alung bazi maliko maro ba chandira khadoi liro isa akangla sarang ban isa yabam mai bi akangla akham cho bachaba ningda isa na sarang ba de madoza abya mangi salinong makam ko laki chilina mate sore ina azingda choda khadu kinom akudi ba yang sara shadi thare khe sarebe ke 1 Kings chapter 11 verse 38 la ida chalile adong de sa akudi ba yang sara thare ke ayong sarebe ke la da chale Jeroboam de abdong ba sarang bana yukhadu yo choda chalile Jeroboam nane iyunikang iyusing pichikang ko itigera David na kyo ina malacho abam pichi likang ina nakang Israela yang saba pamchi cha nakang chano ko hatsaba amwanung chaza natuma tange nachana ronung liba generation nachana ronung liba shangning dami amwanung chanung ego hiba Jeroboam de sarang bana amwanung kado aronung shangning da amwanung kado yocho isana siza nungure ina Jesu Krista limbila roba ningda ina yukhadu yonyere abatumba Jesu Krista hiba limbila roba atong te ba khadu cha ngitsaradi akangla ambacha tuliro hachaba ambacha changchano ko acha khi Jesu Krista na acha khi na mali chanong liro hachaba acha na mali chanong ningda sarang ba na isa chichoba ko abina isa ningda Calvary kala cha akang sabakangla kangli roba abini sa kang alungdi changbe bali choba alungdi mali choba sarang bani sa kang alungdi asi chali cho isana azingta chola chicha nangure ajego hiba alungdi asi khadu ngeba maybe akangla kecho so nyere ko hachama alungdi asi khadu cha sarang bani ngitsaradi na Jesu Christ tam bekala abi intertestamental period ko khadli cho ko hi silent period ko mitsre asi azinda cho ko ahi azinda cho nyakala atuka ashing zele kang sim ye da zele ko hachaba intertestamental period la sarang barana asi azinda cho hilile hiba hi ahi azinda cho lile ko hi intertestamental period years khatlile ko hiba bekana sarang bana ahi azinda chola Israel di na sarang ba yo lamchung ap mangi cho sarang bana arakang using chama bam page cho ko sarang bana arade nguchiba atsang nguchiba ayurusrola nangeche ko parana aranyam kangla arakang choge chola choba hiri di sarang bana arakadang mayina hiri gitsarati atu youngly atu out of many nation youngly atu yolano out of many atu yolana sarang bana Israel nation za chocheba sarang bana arade yocho chosen nation atroche cho youngly ko sarang bana Abraham chana seed of Abraham chana tra cho majdi de za chosen people atroche cho ngitsaradi ko zina hiring gitsaradi the sarang bana ko hiba youngly za sarang bana mashe cho ba troche cho ba youngly kado kadang in a very special way patsa atsau bana na sarang bana hiring gitsaradi the mashe cho ba isana Bible atsi jan ngure tanye
kode arana tsarang ba de na za cho na ahi azinda cho la malaki chi malaki azike re tashila tsarang ba yo divine revelation tsarang ba yo achoda ba misha ba ko tsarang ba na de muso ba choda ba abamza Israel di ningdan choda ba abamza nyamu muku tsarang ba na asi new covenant after new covenant angin choda ba asi khadu kalang khadu nyamu muku hiri Israel di tsarang ba na angin choda ba asi kalab cho isana Bible angure tangi arana hachaba tsarang ba na arden lang na de tsarang ba na ar khamcho ba chade tsarang ba na arade misha de ko tsarang ba na arakang lang ba ba di arade choda de revelation chade misha ba chade arna hacha opportunity ba ja misuse sa jo ba isana tsarang ba yula chi cha nungre kada cho na hacha ba misuse sa jo ga arana tsarang ba yo blessing tsarang ba na arakang muwa cha ba ko tsarang ba yo presence of God tsarang ba na arade azeba ningda arana matse joe tsarang ba li de ko tsarang ba na chung di no irin hitang yes tsarang ba na it is a chosen nation chosen people athoche jo yangli ko athoche jo ngitsare ko tumatsanong ko hachaba opportunity tsarang ba na ara khamcho ba chung di ba hachaba amwanung dis arana misuse sa jo ba sana chi jangre azana malakita shila arakang tsarang ba na chota jo ta tsarang ba na in the kadubi Israel page no to know in our toshe ko in our young limowaja ko ta arana go chi mabare arana tsarang bara yamna young pilar di kaba tsarang bara Israel tsarang bara toshe chong ngitsara di ja a toshe chong ngitsara ma gyoba mangi khangko atsanyang la akang li ko je ko in the kadubi hiring ngitsara page no ba Old Testament pe kala malakita shi tsarang bara Revelation jabakala hachaba page ba hachaba New Testament hiba New Testament hiba pekha himaro chitang shila hiba akala hi in the testamental period magana silent years ko jere go hiba silent years ko deona sarang bar your revelation tusa Israel di ara khamcho lino ning da revelation to somali jo hizane hide the silent years magana hiba ide the in the testamental period ko jere ko hiba pekha la yangsara di karna la sena ko klak ka duba arna yora adele sa sarang male isa tsarang ire gona yangsara di kang aram ma paso jo ba Israel di na yangsara di ma paso ba be kya da 400 years la da achaba tike jo ba isa na azinda jo la chi cha nangure ko hiri di ja kada cho ne hiba suro di ma do jo kang Jisu Krista na along di ngisara di kang mache de tsarang ba na kang chime ba kang la hiba ngisara di khamcho no ningda Atsura Jisu Krista limiyang mati anong ningda atungche ba decision kadu kyaba sarang bana atsura Jisu Krista limiyang mati ajoy hatsa mati de hatsa ba mati ba limila ro de arena king of the Jews ko joy Jehuda mi cha yang sarang ko Jisu Krista ningda testify sa joy tangi Jehuda mi cha yang sanong ningda Jisu Krista the Messiah the limila ro re ko tangi hiri Jehuda di Israel di na Jews gudina Jisu Krista accept masajo kada cho na are accept masajo ga hipa in the testamental period la are kang aking chi tira cho ko hachama aking chi tira de are ne da lamba ja tsarang ba na Old Testament ahi azin da cho la de there is no other God limila tsarang abamale icha kuna tsarang abamale ko itu the tsarang ya go tsarang ban Old Testament be kala Israel di de apa tsarang male there is no other God tsarang apa male itu e ko tsarang ban ar de yo cho ta ko de ar na tsarang apa ma cho na ar ya consequences pa ja ar na chame ba mangi ning dang ar jang mu ko Assyria ra Babylon ra khang akin chi hero so ba ar ja king chi cho hajama akin chi ba ar tu ra chamrana lamba ja ar tu ra chamrana chame de tsarang ba male Jehovah Yahweh tsarang na lede isa de yo baza there is no other God tsarang apamale ko isa de yo re che ko isa na thali Jisu Christ na ja abi limila ro de ja I Messiah ko ina alimi kamchonung ko ina Jehuda di the redeem sanong baninda Jehuda di licheno ninda I arami cha yang sara ka dukang ba I testament azingda cho asi ka dubi be in na yang ro re ko ro de Jehuda dina Jisu Krista accept masajo tuning da accept masajo kada cho accept masajo gangla ara tur chamara be kala sarang bana sarang apamale
Azego, Nerna apat sarang babaka in another king chino by the Uche by Israel the king Joba Isana, Old Testament Bekalamure. As an Arna Chisu Christian, it's a roy. Nera come choning the Irorenge, Arna Exemas to know, Arat Pampa, then Arayo Lumlungla, Hatsaba, Angiche Bada, Code Sarang Apama Bona, Iri King Chile, Azego, Chisu him in a Sarang Mago Arna Exemas Isan, Arayo Ukela the Sita Nore. Ta hatam Jesu Christan roba abina ngitsara dining da akang jaba serna bicha yutsirong masanong da le de akang unoning da abadong ba tsarang bana hachaba khala cha abikadu jo hatan arre ning da special provision khalile misha jo shidla ko de na Israel seed of Abraham chana tra cho ngitsara dining da la sha Abraham chana tra cho shan ning da la ina araka yang ni kadu objere ko arada Achanga nyamung beka rode aparning dala grace period achoma beka kunge jihudar ning dala ina beka am kujano ko arakang la hatsama beka la du sarna Jesus is Lord, Jesus is my Lord and my Savior. Iyo kamchora ko iyo abadung bae ko hatsama apparent limi shupar di Gentiles ning da isala Gentiles isala young biradi lile ko isa ning da grace period sarang bara achoma beka kunge jihudar la hatsama beka la za abadung ba jisu nei kamchore nei badung ba ba hatsa beka la du chokang la arakang la sarang ba na kamchono e ko yo le ko ibai arning da special provision ka yo bajale da isala hariri kamchonong ba ko amai chenerdi sarang ba khachonong ba ko Yamung kadu in Angitsara kadu de encounter Sajoba. Gitsara kadu Ario Angi Trelania total incomes of 1,50,000 airby. Ko Anyakukila Ikan Tankila Nanunsiko, I revival Kadamunde, Tankila Nansiko, Yetalavako, Ko Angeyo Atsa, Anyamakinyamba, Anya Lungri, Anya Kukila Akanyang Maliba, Abam Kode Tabojo, in Angide Yukadoko. Yuche bala nara hitam bakanyang ba bekama. Yuche bala alimila nara akanyang sanong ba tuno in monthly income 1,50,000 gure. Hatsan nara kang yuche ba akanyang macharama. Ite atsingu ba hatsan akanyang achimacha. Kang akanyang achinza kadeng gunung e ko nara lamro. Hatsaba akanyang kadeng gunung ko ichachela nya lam tinglire. Abadong bat sarong ba yang ching ko Jesu Christ ta cha nguba akanyang sa lede ko hatsa aching akanyang san azego sangdam radi sarong ba yang chinung ba ko sarong ba mapanung ba isa sumaza anong ba atong de kadu madoza chomachi kuchire ina chingelang hila atong de cha turna atsa nguchi ba ko turna sarong ba mathe ba ku chinge chuzarning da amwanung do ina kadu yonyere liposhadi Genesis Liposhadi Magiba Taro, Ayung Magiba Magilada Talile, verse 24 Lada Talile. Atsaromang, Abadungbana, Abraham de Charo, Rona Yocho, in no Abraham Isaac de Yocho, Abadungbat Saramban Isaac de Yocho, in no Abraham Surang, Tatra, in the Delile, Tatra, in the Namuachano, I will bless you. For the sake of your fathers Abraham. Atong de la kadu chalile. Ila atong de kadu isana ko de Bible atina. Roman kadu Isaac kashang nalide. Sarang bana abide charocho. Sarang bana abide roba Isaac de yocho. Ko Isaac yo auza Abraham. Ate ko Isaac yo au Abraham de sarang sana charoba Isaac de yocho Isaac. First address about the first Isaac de yo ba akudi ba address about the no Abraham sarang lile. Ito ba kadang atong de lile ko amay chender di. In no Abraham sarang lile. Ko in the de le de ze lile. Ko in the I will bless you. In the namuachano. Du kyang lano ka for the sake of your father Abraham. No Abraham changlana in the number watchano. Amay chadi. Au kadu ko atakadu sangdam radi atakadu au kaduna sarang bamateka. Itzura in the chanyang shomami yorore. Itzura aravili ko Joshua anyalile.
Itura aravili ko itura Joshua anya hingi anya aje ko itura isobe ba kangla ishi se bapam ya de itura aravili ko itura Joshua anya de abudong ma sarang bana Joshua aravili no Rangpi pastor sa de abinana sarang ba icha ka ramena yuche cho itike cho kangla na aravili Joshua in na chamo wachare no kyanglana, no pastor sa cho kyanglana, no na icha rame cho kyanglana, no na imai cho kyanglana, no na icha ka rame ba itsarang ba icha rage na imateli cho na ina na chamuachare kangla tuzarning da akanyang to chan. Shomang isa na choda jigo na dura kaduna tsarang ba mamate tsarang ba de na zabalika 하츠마 초게 초라저 히바 투자를 차로 농에고 서랑바 유라 차리래 고 히리 투자를 디데 초게 초라 아우 커드나 용카 용나 아우 커드나 서랑바 마마테나 아우 커드나 서랑바 디게 농 마마테 자코나 서랑바 차 라케나 말리바 아우 커드 캉라나 투자를 디 초게 초라 투자를 디 암마 왕구 캉라 나 소베바 na kong kalab yo ba choba na yo symmetry kalab hero kalab yo ba chola mi ro ba chuzara na mach choge chamchina uwana na sarang ba ma the chona uwana na achamong gu chona uwana na sarang ba nyam chona uwana na atira cha de na lang na de king de na yung pa yung chona na amachang gu chona na sarang ba de na za choba na shang di sarang ba ma the na shang di sarang ba tha thingge na akang kanyang na shang di sarang ba de nyamo ma khutang ki da na ashipalong boli de na la yung kha yung na amachang gu china na sarang ba ma the na nala kanyang ka shi mabo ma shinada na king nala ko khila achanyang hero ba na chali chona chanye na khyangla na ir chuzar di na chana ta choba chuzar di choke chola amam wala ira kanglire ko kum khami na cemetery coming yam nongsa yamung khadu suram dono amai chanira di hila audi duma atadi duma da chuzar di khato bomro ndarmi yamung khatu ata khatu au khatu kano ta sarang bana Isaac teli ta yo choe Isaac I will bless you for the sake of your father Abraham. Abraham changlana, no Abraham changlana. In the number watchano, Kadoya Kanyano, Yamon Kadu, in the Hidalamba Kadu Hilile, Ikanglana, in Alimi Kusila, Pastor Kadu Chosisa, Nerna Madele Chosis Kadois Mele. Ta Ikanglana, Itzura Kadoi Chana Roliro. Hiri tuzara di ikang lang na nyamong kadu sarang bara amawano ara enjoy chali kang la nyamong kadu ara akichali kang la hatsapaning dang sarang bate akang ades chutsala chungchange makap thina sarang baning da akang linu makap thira kadu de au kadu ko ada kadu na kole sarang bate na far supati be balina sarang bara choge chola tuzara di akang la amawano changbe no amai chanira di Abraham de sarang bana Isaac de no Abraham kyanan inana mawachanong ko yoba amawanong dila nara akang ko kuki malingyo amay chandirdi hatsaba amawanong la akang linyakang sarang ba yang chinong ba kadang atong de kandilem ako di ba yang sara shadi thareke ayong thareke la da thalilem ako di ba yang sara first Kings chapter 11 verse 12 la da thalilem David de Solomon de sarang bani ta yolile Solomon no David kanglang na for the sake of your father David no David kanglang na akang li ina choke chola makaro sono na akang li na masade dashi no na ite yuje choli cho kanglang na no David na imateli cho kanglang na akang li dashi na chame cho mangi kyanglana na akang lila na cha ina making chino tanye paspai saba ina shoma yo choroi ka kuzi ba mangi za ta natura yang sa saba bekha shi ke la za ina hatsaba na chame cho choge chola za natura cha tike so no ego sarang ba yula chi za na chale amai chandra di ko de ba zing da chola tina hila Abatung mat sarang bana he tawede Solomon ne ko Solomon chan roba Rehoboam ko sarang bana David
Solomon de yor by Solomon no David kyanglana no David na yuche cho iti ke cho kyanglana in na cha nana kadang yuche ma cho inyam na nani ite na zati kore Solomon tanye no David kyanglana no na chakala the shura ma chare go no na yuche cho nga no de sha cho na no kyanglana na chame cho mangi na akangli na making chinwe Solomon ta nana inyam na apa tsarang maba cho choge chola za na cha makrono tu no cha na roba za na za tige go na cha la za ba choge chola marono ta no kyanglana na kam chore tangi na cha na roba tu za rio bum cha la za ba choge chola karono go tsarang ba yula cha le amai chenradi tu za radina lao la chi me balinge nana yuche cholika nana sarang ba chara melika nana yuche cho amwanu tuzar chala ronungo ta tuzaradi chenge tuzaradi kadoi hilapam liro maga hila gazetted officers ti kadol liro nara turna ade itsa atazana EAC maga ADC I atira kang ba chenge libahi tu kyangla na sama ta kamadio uwana tsarang ba matecho amwanung kyangla ikanyang lirmi mayoche ta it's a commissioner secretary director sa chanye ati bekhaja hipa bekha hitsa khata important dile chenge amai chandradi sangdamradi na de atira chaba hi ade na atira chare ko na tsarang ba de na zab likhangla na chana roma generation khadu anya khukho khangla la nekyo chro nung ma ba para yura chanung go nar chura shamjura charang ma ma de ga sangdam radi I sangdam re go in the sangdam rade ya bare sangdam rade yore sangdam ra bare phanung bai para be ku ji nung bai dimapur la sangdam radi khadoi la liro nara de na shoma yo choroi sangdam radi ade hipa sangdam ra isa sangdam ra chingki hi lungkya rama nara khadwanya atiradi saraliro nara khadwanya atiradi lile hachat jatana sangdam radi chakho kholam rama isa chuzaradi aronung liba chuzaradi tujing sorong nara tangki dana isa tangki dana sangdam radi association labam radi lekham di gerdi ko langta mai bi triche manung liba lang daradi sangdam radi ku khidi atiradi nara tangki dana kada sarang bani sakam sangdam rei ba chingkila tu changa sonung lam rama chuzaradi khadoi upcoming generation ade asrola radi khadoi isala atira chang khoji kore isa chuzari isa khangde che ba chuzari tu chingkila chero isa chuzara bar competitive exam la katashila sangdam radi pho chero sangdam radi langnara political langnara chadi katashila sangdam radi of the upcoming generation katashila chero lamthing sangdam radi shomaina yo shoro something is wrong in our community isa malungla lao dai lile charang bara chikho charang bara digele ta adeda shiza to aram chere chai adeli sa centenary kachol litho sangdam radi lile go sangdam radi adela 75 jubilee kara litho adela 70% churches adela 75 jubilee kara litho dilana shibalung chongi chara dilile go charong ba chingde shucha amwanu minisa khata shilang bu yaro isa tazanung ba lile go sangdam radi abadung ba charong ba na chengena lo byun chukidar shana dige ba kadu director level da shi magala secretary level da shi nar lile ta chengi sai ba level la liya de nana charang ba kamadio na ade atira chabum so baila kamadio no na tar na charang ba de na shikisho yangla yin shukul cha cho am bakula charang ba de tangchi dana cho nash ki chengena atira kang cho ba lile au dik do bam ata dik do bam ta nana charang ba ma de ga na yo generation na da chingkila ma ba apogi par yur kang no mi mayo che kang go azana charang ba na Solomon de yo ba da Solomon no Abraham no David na yuche cho kyang na in na la na cha la choge chola maro ta nana chame cho mangil na chur sha karo no amei chandradi no ko na ta tang kidana na chenge na
Zuno Yunung Chona Chingi Timabula Jaroba Kushira Saba, Nera Settle Sakanyana Lire. Ta Hiba Bekala, Nana Choke Chola, Sheja Kangla, Nana Sarangba Mamateli Kangla, Nacharoba generation, the Sarangba David Solomon de Yoli, Solomon. No Kalana in the Kamjono Dange, Nachana, Adisa, another generation. Ron only by Shanglala in the Choke Chola Janako Yoli. Amich in the D. Sarang Baraza, Talanda Shitsaroma, Sarang Baraza Isana, Tala la Pichiba, Sarang Kaduma, Jacob, Genesis, Liposhadi Yerebataku, Ayong Bakibam Mangala Tralile, Genesis chapter 49, verse 25, Adaralile, Jacob Sura Achangba Bedeba, Benjamin's Achangba, Hatsa Bedeba, Rachel Chana Suroba, Joseph ko Benjamin Anya, Joseph Egypt limila duba abi governor kambalicho abi governor kamba atirutsana governor abi fara Egypt limi abum yo fara abi na biba kanya na atirutsaba pamde Jacob za Canon limila Canon limza young sako a meka femen koyore young sakung ya atati is a sandam la atati kadbina young sakung tsuno yuno alimin tsunung sa kangba lungmin tsunung sa kangba suro kadmatode hiba Jacob ko abikuki atsura Joseph governor kangba Egypt limila lile choza atsura di Jacob na naba au Jacob na naba Israel na naba kai abio another name Jacob ko abi Israel ko zire abi ning angeli Israel ko Jacob azuradi na ba Egypt limilang shiyo da cho ta hazama za du bali deja abi za du bating de azura Joseph sa atira kang ba governor kang ba yang sara pam chila pam mungujo ko abio kutsi ting de dai fara za chunye ma chu kang fana zena tung liba alira kang ba chingring ke pam jo ta abi chingring ke pam de hila Jacob na atsura Joseph te yukad yocho atira kangba chingring ke babam de atsura Joseph te Jacob na yukad yocho kai Israel na yocho liboshdi yerebata ko ayong bagiba mga Genesis 49 25 ka datali Jacob na Joseph te yocho hinau tsarang na tore hinau tsarang na tore akoba tsarang na mawajare atung lakad yole no tsarang na tore akoba tsarang na mawajare ida ko yole ko hilang atong de khadu isana ko de lamthina atong de khadu hilang gupaja sarang bana Jacob na Joseph de yobaja na de atira kangba na de churing ke na de governor kangba Egypt limya pomroban da cha na farlina na atira kangba pamye hi nasitsa chongang ma abinayo nya baja hi natsa chona ma hi na makap chona sama Joseph ta inau Jacob na sarang ba raki li choba sarang ba de chingke li choba sarang ba de ina raki li choba no sarang na tore ida ko yukhadyo cho isa na jingda cho langore amai chandredi nyamong khadu natsura atira kangbali de natsura asitsa amathe kangba atira kangbali de natno de nana natsura de baba itso inna kiso chona inna ikupi ipan kiso chona atira kang choe ko yongira inna una tsarang ba mate chona chingin nara atira kang choe ko yoso nyaro khaiba yuza angi yaw sano khaiba yuza zaung sano ngitsara kang kharala tsarang bana mawachama Jacob na Joseph de hi no tsarang na kang mawach chobai haje ko sarang bana na kambo wachare ko hiba amwanong beach na ko yukado cho isa na zinda cho langre ambai chinredi au dia tungna chaba yu mayo cheno au dia tungna chaba yu masi chono khata cho kangla akangcha achaba chingkila maliracha achaba yucha atungna mayo cheno achaba kyangla na ambai chinredi isa bumde chuzaradi de inna
no na tsarang ba matheli cho amwanu no tsarang ba matheli na ko pi machi yu yo che ba Jacob na achura Joseph te yo choro yo che nong sai sa kang dino akudi ba yang sar thre ke ayung sareb kila 1 Kings chapter 11 verse 38 la ko dina Jeroboam is Solomon chana Rehoboam srojo ta Rehoboam ko Jeroboam yaja pekha khadula ange yang sa sa jo ko Solomon chi cha khupa khangla United Kingdom ayora da yang leja Saul David ko Solomon ara asang na do United Kingdom la ara ayora da yang lila dige jo ko Solomon sura Rehoboam ro ko khangla la ara divided kingdom Israel yang leja achang be choi sana Bible langure ko hatala yang likhat la Jeroboam khadu Rehoboam na yang sa sa choi sana ngure ta hila atong de khadu sarang bana Jeroboam de yo khadu olile nane using yikang if you only follow my commandment and my decrees nerna to sa iyo chongi inamalaba using the beach kang itigera David kyo ina malacho abam nana beach kang la Jeroboam nana ina malacho using abam beach nana David kyo yuje cho akang likang la ina namwachanong I will bless you ko ina namwachanong tu samadangye na chana ro nong liba tsuzaradi makola zeradi kang mini namwachanong amawanong sa kadang amala amado nana tsarang ba matheli gang Jeroboam de yo baja his Jeroboam in the muachanong hata de lang la tumatsa hata de lang imaling amawai chaning dala tu khadu de tu chaning dala de serious mali rabai tangi tsarang ba na Jeroboam de yo baja nana using pichina iyo decrease in the using chapadi pichika in the narakang anguchinong commandment to do using di chacho hatri yuche cho pichika ko David itigera David yon na yuche cho akang likang la ina nakang mawachanong ko ina na yang sarakang sonong ko ina nakang yang sarakang soba do sama tangin na cha na roba tuzara si yang sarakang sono ko na cha na roba generation another generation mina in the yang sarakang sono hatsaba amwanung de Jeroboam de yo cho balile amai chanirdi chengi ata khadu au khadu na tsarang bara khadu bi matheba amwanung iza shanga tungning da ko naning tang do amwanung masano naning dang do hatsaba amwanung zama sanung tangye nana tsarang ba mathelikang Jeroboam nana tsarang ba mathekang in repeat sana yore nana tsarang ba mathekang in na yang sarakang sono in number wachano ko in number wachaba do man na tsurum wachano na tsurum yang sarakang sono na tsura yang saradu madan na chan roba anyuba generation min yang sarakang sono ko na trala na yo trala le de yang saracharo sono e ko yole na chinge Langola service at Sabir Sagang, Langola Namater Sagang, the yo generation in the Ades Tali Moachano, Ades in the Moachano, Nala technical exam Kadla, Aikola Pass Savan service Sarabai, Pum Chikidar Sarabai, naturally in a LD Tasono, naturally in a EAC Tasono, Abiades Atalala, Atades and the Shamsura Asongbala, IS officer, IBS officer Charosono, Serang Baramuano. Generation yo amwanu flow sabaja kadubina amwanu lilem hataba amwanu making yo sangdam radi hataba amwanu di sangdam ro ko khidi agang di lamat making yo kanya ka sarang ba yang khimla sarang ba de ade sangdam radi dimabo tawn la liba sangdam radi na sarang ba mamathe ko ina yo nyer ba ma ko diber thali asola banung ba ning da yore Adis asola khatali uba sarang ba yang khimla sonyare khode nana sarang ba ja yuche khode rang bana hasala amwanung lele liboshadi threnya Genesis chapter 12 verse 7 la da thalile atung de khadila thalile abatung bana Abraham de charo yocho abatung bana Abraham de charo yocho kadang atung de na abatung ba sarang bana Roman kadu Abraham de charo ba in the sarang lile ko inana de jukhadu yonyare inana kyang abadung ba sarang mana no ba azung khadla chaka cha khadla no ba matamashu la ya ba abadung ba sarang mana Abraham de yocho Abraham thing
nana alimi mango alimi nana mango nana che na mango Abraham na yo inangule hi pa lihi hi pa Canaan limi the promised land angin chocho limi flowing milk and honey chagugi ko ngigi boya ba limi hi inanna ko namacha nachana roba tsuzara shamjurdi ninglang chinghidi ting Abraham nana chinghidi me kicheno alila palu isa context la palu semen palu khdo chorona lipi kyo choba hinana chokho na makicheno kyo nachana tsuzara shamjuro no ko hatsari khang ina chanung liba angi chocho promised land angi chocho hiego Abraham Roman kadu charoba Abraham de tsarang ban hiego ina nakang chanung liba za tu no tu khang la na tsarang ban Abraham de ina nakang hi chanung koyo cho tu no Abraham na tsarang ban abdeyo cho Abraham au za aning tera le cho Abraham au za tera ko abyong uchi by profession abyo anguchi tsana abiza kyo tri kalab na ipumra isa hilamina ta lakul ala de kung mina kofen kung kalab iramina isa nangura ba ta mangala kara stall mangala kara table kara chunung kalaba alang kalaba isa na tokan dingure hazaroi by profession anguchi tsana Abraham au tera za kyo tri kalab na iringi tsar sa chwe ko bible ayo le ta batong ba sarang bana Abraham deocho Abraham come out charong hatsala na charong no kyo chi kalaba ku khamla na charong ko ina na mawachanong bai ina na mawachanong ina na chana tra choba ngi tsari za I will make you a great nation ina na kang yangle amla kalab janong bai che go charong Abraham na heba au tapi au na kyo thi makalab liba kupi de pe jaba abinat hajaba yangli urli mi pe jaba charoche ko de tsarang ba yo cho Abraham na ko de tsarang ba yo cho nginung ti ke cho na Abraham de tsarang ba na angin cho baba kalab cho ko nyamung khatla Abraham de charoba abdong ba tsarang ba na yo cho Abraham thing ina nana yo cho ngi cho amwano nana in the orli mi no ku pi pe chang de nana heba pe cho amwano ena na de hiba covenant khatu kalabre angin choba kalabre thing Abraham hiya the chara tra cho namakhola zeba churu shamjur kha ine chanung ba li che hiye ko hiya bam the churu shamjur na khenong na che na ngunye mangu kha thinge ma thing khang kanan limi ange mayano asulimi charang ba na Abraham de thong cho isana bible la libo che di thare nge thangela isana chi cha nangure amai chendiradi natuna sa sarang ba amangi saing lana charo khangla sangdamra au khaduna sangdamra ata khaduna sangdamra thezara lazara khaduna amangi saing kanyang ga shiba sarang ba mamatheba yungkha yungba ta saiba sarang ba mamatheba ashibalung malam cheba ko sarang bara na thangino kai ba sarang bar chinde abomination diro sarang bar na kai detestable sarang bar na aji de kai athangi nguchiliro haturi apam be jaba khode sangdam radi chuzar di chanong gole sangdam radi ata au chanong gole khode haturi apam be jaba charona abadong ba sarang ban hita duma be chano sarang ban na de angin choda ba asi ka tu kalam ko hataba angin choda bala amwano angin choda ba asi ka tu kalam no sarang ban na sangdam ram watching yer ba go sarang ba is a partial God abi partial beach ba partially ding sarang ba khaduma go ta sarana aura khang du sarang ba na mowa chanung ning cho ma shamra khang du sarang ba na mowa chanung ning cho ma angami chaka sangron ziliang khang du sarang ba na mowa chanung ning cho ma sangdam ra khang mi sarang ba na mowa chanung ning cho le re sangdam ra du na la singing po mala na sarang ba yang yu chela makhi mala ra chai ko lam sher ba de ko Lothar you chomina Perkat bina shutsa chingilanya advance sirba aura zero zirba paralimia zero zirba sangdam na tu chingila liro sangdam na kata liro ko charang ba za ara you choning down to charang ma sangdam ning dam charang sa ko ma do ta
Sangdamrana Hazaba Amangi Saingla Machorama Sangdamrana Hazari Amangi Makobe Jerma Para Apar Yuchona go Pechaba Mangila Sangdamrana Makobe Jerma Atsar Maleko Yonyarbama Atsar Maleko Yonyarbama Sangdamradi Sangdam mi Yutra Atsa Likangle Sarah material Likangle Ta Kara Ademi Makobe Jabalirma Charong Hazaba Mangila and Charong Sarong Bana de Angin Choda Basikalabno Ko number Wachanong Mado Amay Chandiradi Sarong Bana Yobaza Abraham Hibali Hinayolil Is a Reverend Bade Reverend Ba Pastor Ba Nana Amangi Saying Bechaban Nana Iti Kecho Kanglana Natura Ningdang Nashamsura Ningdai in the Yobachabai Director Office Natsura Kang Yobacharena is a context. Secretary Office Natsura Ningda in the Yobacharena Lungam Chari Kifri District La 59 60 constituency Natsura Kang Hiba Yang Lihila Yang Sasano in the Yobacharego Lungam Charila MLA Minister Sanong Ban Natsura Kang in the Yobachaba Lizi ko na ataka to au kadude Hatsaba Angin Choba Yobacharelang Kadoya Kanyanure Hatsaba Amawano Yode la Kanyanung by Tange Isa Akangla Amay Chandredi Sarang Bayang Yuche Bam Makimalaba Ting de la Kadang Yutsra Atsaroi Ta Isa Sarang Bayang Kimalaba Yuche la siking la na Makimalakang Sarang Bara Amwanong Kodes Isa Akangla Barono Isa Akangla Kodes at Sarang Bara Amwanong Barono Hiba revival Ching Yurza Kadoy Atsanong Gole Amata Sanong Gole Hazaning Dalama Dange Litona Toshe Cho Nyamung Beka Himina Chiri Machara Sangdamra Lirabai Sarang Bana Toshe Cho Nyamung Hikangmin and Bako Chingling Chaba Sangdamra Lirabai Sarang Bara Amuanong Kadaronong Re Sarang Bara Amuanong Yula Chisu Kristana Ida Yolilen Nerna Akachi Kai Beachina in Ataba Akachi Beachino Ataza give and take Sarang Bara Amuano Sele Ikang Nerna Long Wuching in another Muachano give and take Kyang Chang Ko Kyang Hataba Amuano the Sarang Ban Isade Angin Choba Kalam Yabata Hataba Amuano Diza Sarang Ban Isade Yobachan Yerbai Amay Chanderdi Azika Shiti Book of Deuteronomy chapter 4 verse 40 la dayolilen Chenye in the Chapa you are be using abom preaching Kang Nara Konera Shamsura Zaldinong Lede Shulam Abadong Nara Tsaron and Nara Kyang Chapa Li Laza Nara Little Linongeko Tsarang Bayula Titanyon Azika Shiti Maya Yarela Tsarang Bana Mosakuna Israel de Yobata Chenye ina Narakang Chaba using Tsarang Ba using Ambalaba preaching Azakang Nara ko Nara Tsuzaradi ko Nara Shamsura generation asaning dayole na Bible dayole lego Nara using Pichikang Mosana Israel de Yobata Nara using Pichikang number 1 Nara Adar is a present generation Nara Tsuzara Angyuba generation ko Nara Shamsura Asangba generation dashi Tsayina Bawayo Bachanwe ko yorele Nache Choshadi Book of Exodus chapter 23 verses 25 to 26 la ko detina hila atong de achanga sa ina yukad yon hila zikano hila atong de sa yukad yolile Narana atsangina sangdamradi atsangina Narana I abadong ba naratsarang mapakang if you only worship me Narana imapakang tsarang bana yore Narana imapakang Naratsang is a tsang tsuba Naratsang adana is a daily is a living ningda le de akang linong ningda Tsarang bana yoban Naratsang ko naraki narayungba ki Hatsuri pambicha ina narakang amawa yo bachanong ko nara akang la atsa ara karalikang ina hatsami kamay chanong ko ina narakang akang chinsap kutsap narakang narayo lifespan sa jme nara akang ina chinsap kutsap jo bachanwe ba Bible ayo ko thina amai chanradi sangdamradi gina tsirang bana yo ba za isa na lang guchinong kadudwe Hiba Bible ay chin lisa nang guchinung kadu de ko isa nang guchinung kadu za
sarang bana yora if you only worship me nerni imba pakhang isang guchila za tumado na isang guchila za tue ngitsar na guchino la tue nerni imba pakhang ina neratsang nereki ko deo na isa physical needs isa shutsa akang la makhaba la za sarang bana ina nera achaba neratsang ko nereki micha amwali sonong adaza amma shopung sonong achunung ayonong sonong. Number 1, Angula in a nera atsa aramina in a nera chana kami pechano. Anguba, Asauba in a nera your lifespan sajon, nera your akang zinkation. Yakang la asanga zalire la tu apamasta. Tu samazda. Iyo tsang tsunung la, ki yunung la, amwanung ataza, iyo daily needs. Mahal iyo physical needs pada cerang bana desa jenung era bay. Aje go hatselikang apa mazda. Anggula nene imba bakang nafala atsa arami ne ina kami jenung. Asangula nakang nayo lifespan akang zingke jenung. Akang la sangdam berdi. Asang hatsa mazda. Asang hatsa chalaki apa mazda. Cerang ba amateba benefits. Sarang ba mateba amida zalile imveyo mui khatu likho ko hazala ko de thina hazala thingde ja nahi yong kang la hacha benefits pa ja isa health care ning da funding da benefits a che khata dong tra ge bar ba ko hacha yung hacha ba ja na khata de sa ba imveyo mui ba khata yung yo be so ra ba abadung ba yula ja ko de thina nerni imba bakang hitting zatalile nerni imba bakang atagolo bracket A B C da charo choroi da charole nerni imba bakang neryo benefits here 1 nerakang changko ki moachano number 1 benefits 1 benefits number 2 nera atsa ara in the kami be chano benefits number 3 nera akang chingzap kujap chano sarang ba bakang sangdam revival la shi balong babon abim bapanong robo abim bapanong rono mina in a yo choroi transportation problem kutsi problem office problem lab chokara pamaling ko number oche ko changara matele chaying liba nguchitu sambal liba maroche ba sarang ba bapanong maroche khangla amwa cha de ngono ko hachaba amwa nong cha sarang ba na janungwe ko sarang ba yula cha isa de ngingcholi le ko hachaba amwa nong cha isa akang la star ba hachaba amwa nong isa akang la makhar ba ko amai chandrdi aje ko khode wasa bam la khode thina rangmala mina singsi isana adan apple beach re apple singsi apple beach re rangmala mina hachiko apple duplicate apple lile magala isana crepes beach re rangmala hachiko crepes cha duplicate crepes lile asongla de isana kiwi beach re kiwi exact kiwi cha duplicate kiwi de rangmala isa analang kila ki hachami sirpa rangmala tunya abum za duplicate tunang katulikang duplicate lino tunang katulikang duplicate lino abum za duplicate Christian dimina zro lile Christian dimina yutrili chola duplicate Christian lile ko hachama yuche ba Christian dima ko duplicate Christian ko de chana namma me miching choba aku di ba choge cholang ba ja na chano Christian chakangla original Christian sa parna khenge ba sarang ba na khenge ba original cha so ngere da duplicate cha chola tu ke cha amali ba cha aje ko amai chandrdi sarang bara amwanong sarang bara amai ko sarang bara ni sa kan chenge ba amwanong di cha tung le ko amwanong di cha khaden ro amwanong di cha khaden ro isana la hidalam nong ko le isana tunang kadulam de sarang bana ya ingu chi chola la apam baware iyang chi chwa bam lam baware ina ashibalung bawangem baware ina sarang ba mama thengem baware isana atung bi chore amai chandrdi atsa ma ko ja ne sarang ba mama de bam bawa ba hi atsa ma ko ne sarang ba cha ra ke mali ba amwanu ro ba hi atsa ma ko na project khadung chira hajaba amwanu la kror khadung ra lakh khadung ra lakh tu tukulam no kror khadu tukulam no
kuro thare tu kulam no na tu kulam no hatsa bi batsarang ba de zaro re tu kulam no hatsa bi batsarang ba de zaro uang bible la da tha le mathi shadi mayala tha le nyamung khadu Jesu Christa bapti ba Jordan yung kila bapti ba charo de abi bapti ba charo de mutsing na abi overtake sa jo mutsing na ba no ra de jirikula le de pastor ba ile lo ko jirikula da de month of temptation le ko Jerusalem amabukula ka do ba mutsing ne da yo le mutsing satan mutsing na oh Jesu zerang ba zura cha khang la na yu che ma zerang ba zura cha khang hey amabukula Jerusalem amabukula ka do ba thi alimi hi alimi ko hiba alimi nani iching de kneel down saba mutsing na Jesu de yor ba nani iching de makuke ba imba bakhangla nani im worship sagang nani imba bakhangla alimi changsho in na ka hiba yangli hin na ka jano amangi na kuror khadu jano to kuror khadu la minute khadu yore kuror thare jano 2 minute khadu ye dimabula ali amba kya khadu jano la 2 minute khadu yo amangi na ka lang khanu jano minute khadu yo de ko nara amwanu di amangi yo ko ina yo nyer ba ma ta tsarang ba mama the ba amwanu yang chi ba za nyamung khadu job shadila yo lile nyamung khadu haza asa chaning da e hada chanung e da yo lile ko chanung e da ko yo le ko amangi na isa kang amwanu chanung ta sili ba za alimi chanung ta sili ba bicha Jesu de nani im bakang la in alimi hin na khang chanung e yo le alimi mi chanung ko ba mutsing la do tsarang ba mama the ba kuchi da yang chi tsarang ba cha ra ge ba kuchi tham no magap sangdam na di David ni da tha le aning se ki shadila David ni da le o abadung ba mayu tsradi amma saradi tsarang ba mama theradi aram amwangu chongu de atung de na ara amwangu chongu de iyutsi changma phoko acha ikuramra iyo khadang loi close neighbor khadu adaza yoraba akang la tsarang ba mama the nyamu ma khu yung khadu yung ra nyamu ma ku tsarang ba mama the ashi banung khade ler na mama the ra nyamu ma ku arang guchi cha khadang amwanu dung guchi ra ida de ya khabile talam ra ya ili to ashi balong wara tsarang ba ma the ra thare no lam chara hiri akang la ashi balong nyamu ma khu yung kanyang ka shi duliba hiri to mawa tura cho isa question ko de lam thina David na yo ba yo cho ba amba tsarang ba ma the ra bawa chong bu de iyuchi chama phoko cho isa yutri di aka ache job shadila da thali le amba tsara bawa ba cha asa chaning dang dwe ba thali le go generation kadoi how far kadashi generation la amwa chi no na isa na yo che khang aje ko amangi ta simi amla ali le amangi na tsarang ba yula yo choroi ina mawa chanung ko bala hada shimi ko le ko tsarang ba yula za chi za na thali cho isa na gore aje ko mai chandrim Jesu Christa hi pa limila roba hija Jesu Christa hi pa limila roba ja Jesus Christ came to erase the misconception about God Jesu Christa hi pa limila roba ja apa tuning dang smadangi tsarang para ngime lirati ningdang chi cha chano ningda limila ro choe ko bible athal hatsaba khamai chanong ba tsarang bara achi mangi chele ba khamai chanong ninda abilimila ro chwe ko abilimila ro ba ngi tsarang ba Jesu Christa limila ro ba ja isa your past forgiven khanglang tu amatsa amangi nguchli cho hatsa malang pe chanong ninda ro chwe sho ma isa ngi cho roi amangi rangsha to amazale ro hatsaba mangi rangsha malang pe chanong ning da ro che ko yushoman mi yoji joroi hatsaba malang pe chanong ro ba ngi tsara jan nan recognize sabaduna hatsaba mangi malang pe ba ngunung ba der ba so hatsaba ngi tsara who is that very person Jesu Christa ko hatsaba ngi tsara jan nan rang che baduna abio purpose of coming hibalimila abina thingi sab ro ba ja past forgiven ningda akang malang pe chanong ningda roba ja sarro chong
abina akang corner kukila atsapsi likangla hatsaba mangita balang page no eko sarang bayula yole asangula abilimila roba atong de baza isa ningda atong de khaduba da home in heaven ninglang yang lila ku khadu isa ningda chanung baningda home in heaven ninglang yang lila ku khong chu chanung baningda abilimila isa ningda rojo ba ko abilimila roba isa ningda akang ningda amayola atong de baza purpose and living lilila isayo nothing ge khadu asi khadu charang bana chanung baningda krista limila rojo ba amai chandrdi jisu krista yuche bala siking la na khechono charang bara yuche bala la siking la isa na khechono ko charang bara amwanu de khode flourish sana rona achaba amwanu de enjoy sana mosana abadong ba charang bana mosa ichiblang wang ko israel di ichibli milan da che mosana oh lord who am I to go isay ko wano if Pharaoh bedevo ko isay ko in yono Mosa tatravang in a day I will be with you in a day linong wang Mosa na no immo wano apara wasong apara katumate Mosa sarang bano cho ya na icha de malung dika na chacha na tambi baliba na chacha sha tambi ra na chacha biba na san na kujitro yo san yaraje na chacha kana along di sara na chacha lilabi ko da lila jo azaba chacha marakang ba become makeno icho Mosa na azaba cha bede da shanti cho ta sarang bana Mosa ta shanti amayin la na thali thon ko de chacha thom maratsa amayin la thon thali abin da biba cha gang cho wow magician zi khadung so de wow oh shi adene isa na ko de dancer ko ma tunang kaduna chaya ya kadung chi ye chi tunang dan isa na lui ya isa mi ni da rai lang tamaro celebrities ko khara tunang ngu ga isa na ya isa mi da chanya le long pijoroi mosa na mi na tsarang bana bi de mara be bang hajan mara kang ba i cha be ba mara kang ba i de ja bi ja thali shangji thali tsarang bana yora chon de thali ja gang abi gang la aknyang khadung bu be ra oh hila long we adesam wapa heba wako nail yung kila mosa nayo chaza nail yung kila kham de khabda ashakang cho oh in mi chaya yang chinung ko le ades roba refidim la madam ka la lung khat li chola kya sala kham kipo she no ra lung tipa ka jo chola kham kipo she ko de khap ting jo kipo she ra tsarang para lang na ba the presence of God the leading hand of God tsarang bara andaba tsarang bara azeba kheja khode isade linung dike na abadong ba tsarang bara dike ba abadong ba tsarang bara cha yu zba ja enjoy chanung dike kanyang danung dike no lungna unless you taste nana mat da shi tsarang ba ja khdoi taste charna ngi yarna achung nung kerna nana taste unless you taste it nana taste masala nana mamathen ta tsarang ba da mosana tsarang ba na chaya yang buchre ba za mat zo ding da shi abina oh badong ba who am I to go isay ko wano imba apara mate aya abina lamba ya apara mate re lang le hi ai go iko sha ba sa ko ta ko de chaya ya khadu khang lang khadung cho abadong ba na ya video imba cho tangye ko de mount nipo kang biska zung la ko de karo cho na ida yoli le biska zung la ko de karo chona hatsabang zung la de karo ba abadong ba tsarang ba na mosa de mosa na hita shitu israel la no hiko na la joshua na la no jinu e je ko na hita shitu la no e kang jare la na ba after 40 years israel yo la na cha ba ko de ngeli chona abadong ba tsarang ba na mosa na hita shitu la no mosa na tsarang ba de abadong ba lord my lord Jordan yung kigeta in the Israel the land song another extension of your leadership extension change ko de sana azika shidila book of Deuteronomy la thina of your leadership extension change isana bible mosa na charong ban mosa da dong kakya khoi da dong nakha extension bajan
Serang bana mosa de api aziba, serang bana api akangla lang na ba mae de la wang de nyamu kadumina abadong ba mawa is ikuyo chito sanya anong ba mawa da serang bara ko de lang na ba api akang kukila serang bara lang na ba ko de zenong dige chona 40 years lang na ba mina another service pada iswala di lang na nung da extension chingjo ba isa na Bible ang urego serang ba aziba nara kukila likang la amay chandredi Yutsredi enjoy zano mama tono mekeno lungpit no tikenge no nguchinge no sarang bar lang na bada chali lego mosana o abadong ba I yula atung rama I atsama I abisama atung bi load of excuses abina sarang bade abina atung bi I akhapchema I yula atung rama atsama atung bi yo jadanye kode Stephen na Book of Acts Riverang Gucci tangi magkiba anyala ko dito serang baning hiba Stephen na Mosa ning na yukade olile Mosa sa ichibra lamlong ichibra amate abum abinang gucho ko abita yula as a politically yucho bana yula atungra ko abing guchila atungra sa ko Bible la thale Stephen na tracho shidila Book of Acts 7:22 la thale Ta abna sarang bajin oh Lord who am I Esau itumare I tu lamayo ngitsare ina tumamate abadong ba sarang bajing dia itumamate da sangdam redi abadong ba sarang bajing dia sangdam redi itumamate I adore abadong ba use me make me as your special instrument Nayo koro atsaka duro ikangso ebiching I'm nobody is too amimale kodi dana sarang bana bichino daya ira matema ya de ira yutsila alam chima do aira de la chima do khangla sarang bana kodi sam bichino humble yourself before God sarang baching de longlam kang sangdam rati ati baching gilana isa thali poche no Iba chingilani sa thali khimalari no ko sarang bara yang khimalano isab no makam no Sarang ba you say rang che khadoina ngi choko angi chorati abina la mawajang tangki dang na re Uwa zongrang ne amaina iba shibalong ayong lang nako droko naningala sere Kristara kamgibogi kadoina na yu azawla turadina nguchi aza nguchi na cha chingeli choko na amuanong tudara shamturachi lile ko na yungi choko hiba yungi choba penong bamada akang ayong alamazamaki naningla no lamazakyo naning sevanong nanatong ko rakong amuanong ngo ba iraza shozi de Krista chomang lang na ba ira apam de zeling taliang ize lang ro na yu arang chingi cho naning sevanong lang maza khadi khangtho yo bajang ba za sho jinong shulam sure ching dang ki dang nang re nalam choroi do cha amen